Tashun Salmos 54. Skoponel Dios Taskanel Koltayel. Hichayalbetik tashun Diose. Koltayawon Dios kuun haukatme taaven tateyash kolone. Koltayawon tasven tate abuele. Dios kuun aibon tehkope. Akatel a chikin tayayel teyah koponate. Melel skontloinehonik toibaitik kahkuben yotanik tahtohol. Yaskan yasmilonik kashel mabayas naik te Diose. Pero Dios me yaskoltayon. Yameyak kushinukon te kahwaltike. Hanish meya suhtes bey tas toholik teh kontrotak te bila amen shapohik. Kahwal lahina spisilik teh kontrotake melel a talel huna wotan tah tohol a tukel. Hoon meros pasemal mekotan yakakbat mil bila mahtan yamekalbat yutzil a bil melel merolek a wotan a tukel. Melel a koltayehon taspisil voklahel lakil tespisil tzalbil kot teh kontrotake. Ta Salmo 55. Las kopon Dios macha ay ta kontroinel. Hichayaltes hun Diose. Dios kuun ay bon me teh kope, ich bon me ta venta te yakalbat vokole, ich avon ta venta, hak bon me teh kope, yakalbat vokol ta tohol, te bitil ayon ta voklahele. Te skop teh kontro ya, yak nih kukotan, te yavik, te machatik amenik, yash nih kotan yuun, la yalbonik kashuk vokol mero bayal slabiotanik a te la yutzinonik. Mero shvilvon kotan yuun, la yuunin bonish kotan te shivel yuun te la hele, o chish mukul shivel ta kotan yakai, yakalonish tanihkel yuun shivel, hich yakal yuun, ayuknish bitil ay shik hichuk tsumut. Ayuknish bitil ay shik hichuk tsumut. Yamesh vilon bael te hichuke. Hichme yash kushkotan. Hichme yah kushkotan. Yamesh bon ta vilel tamero kubul. Yamesh hilon ta nainel ta hochol ta kinkinal te hichuke. Spisil me kip yash vilon bael, yamehle te bantiyah nakba, hich mastaon yip te tulan ike. Hich mastaon yip chawukil haal te hichuke, shite kotane. Lahinatah kashel te kontrotak kahwal, yantes beya teskopike, yuun ha nash kil te hachem kop yuunik sok te mabahun yotan sbaike. Te kal akubal yas hoin tayik tabel tas pamal te lume ay bila amen ta pasel te a. Ay hovil kopetik ay bitik kaemik te a. Ay bitik kaemik te a. Te kayetik nohel yuun machatik biluk nash yaslomik tapasel sok skakalik sok nohel tahlo laivanehetik. Te hauk nash kontro te yayutzin bonkotan yash kuch kuun te hichuke. Sok te hauk te macha aislabiotan tah tohol te yas kontroinon. Yash hu yahnak batas tohol te hichuke,
pero ja'ata tukel tejun ko'tan bajtik temero k'ux lakay bajtik tanael alto ja'a telah taj bajtik ta templo yu'un Dios tabanti t'ujb'il k'opojotik tabanti t'ujb'il k'opojotik sok be'enotik tayolil teb'ayal antz winiketikej ayuk ajk'nax yastaik lajel tejkon tlotakej kuxul to'ak ach'ayuk wel tamukenal melel ay tayo'tanik teb'ila'amenej pero tejo'onej ya mexk'opojon tas tojol tediosej tekajwaltik ya meskoltayon stukel ya mejk'an parte tas tojol sok ya mekok'etay b'a tas tojol tesakub'el k'inal tasakub'el k'inal ta'olil k'al sok tayijk'ub'el k'inal ja'meya yayb'on k'op stukel k'alal ay guerra taj tojol ya meskoltayon stukel ya meskoltayb'on tejkuxlijalej manchuk memero b'ayal tejkon tlotakej te Dios bajtel k'inal yas pasaban tamantal ya meyayb'on tejk'upej jich meyas pejk'an taj k'axel tejkon tlotakej melel masli kub'tes ya'telik mas k'an yayich'ik tamuk tediosej yas jach sk'ab'ik tayutz'inel temach'atik k'ux yayaysb'ayk sok sk'oplalej tojol layalik teyaxk'ux taywanikej maxk'ot tapasel yu'unik teb'ilayalojikej mero lamal tesk'opikej k'axem jich sk'unil a teb'it'il mantequilla pero tesjolikej teyo'tanikej snopoj guerra stukel mero lamal sk'opik k'axem jich sk'unil a teb'it'il aceite pero k'ux yaka'ytik tesk'opikej pajal sok milaw melel jich k'o'emik teb'it'il puñal ak'b'eya tas wen takajwaltik teb'ila'ay a'wokol yu'unej ja'meya yakb'ata'wib stukel mayuk b'i'ora yayak yaluk stukel temach'ay yaxch'um b'at yaxch'um b'ot smantal yu'unej Dios ku'un tejmilawetik sok tejpaslotetik mab'ay yaxkuxinik stukelik niyakuk sta'olil yas mulanik texkuxlejalikej ja'at meya awak ch'ayuk wel tas k'ub'ulil mukenal pero tejo'onej ja'at me yas muk'linat ko'tan pero tejo'onej ja'at me yas muk'ulinat ko'tan bueno jat xantayam vuelta Dios yayakb'et bendición yu'un texch'ul k'opej